thom ke Brazil ke KSA Dilay Head Branch amahang ke thek arni katalon. Baida chong pliarat amiaroy langok kipru. Vaisong Stadium dong kamukam along. AKAICKCC Adonri Kangpu. Kardom Pinyada Abirta ke thana bang nilisami marvelous rong parpi. Non arju ikha Abirta ang ton pen. Karbi Students Association Dilay Head Branch pen patir piponsi. Pini Dilay lang Dilay aklam along Adap porpai kep malom pen. Ingdeng thom kebra sir kep. KSA Dilay Head Branch amhang ke thek arni talon pon. Bangso maya long KSA Dilay Head Branch samai tu nobin rong pi ahin pen. Song alama ing thur pon lapen. Chun bang bikrom pro ahin pensi kachiki muasai pachun pon. Bangso api to waralong Dilay OC ronjet Hazarika pensi ing pupon. Arni kang sampor phai hini malom pen grad amai pi paman pon along. KSA CEM dun mai premier jengkro dun rap kong chun bang biswajit teron atum pendang lok pinangan ke thekiding atum chetong dun. Karbi atum jasemet non amat hotel management charli dun nang jilang. Topik awe buku itu kaki mata council as long ceton prong ketiga pola pakai cok celu bukan dili bukan non jasemet pe pakai ini tuh long Karbi Anglong long non kinang sot nahi kinang sot kecali kinang ini pakai hotel management long kecali kinang sot do hotel management long kecali long pulang dak catering do hospitality housekeeping do laban hotel office reception of apandu catering ke kopilo catering ke hola kitun kedang pendang lo hala kitun kedang koson si kepala ni ma ke hojai ma koson si kipida mi ma hala hai ke cali no dele tumle na hangka kang moy putun pitun tu ne lacot kali tu hala da kapek sono mundo la Pili Charlie paprang pignang lang kali pulote ili 3rd grade 4th grade ansi phodun po ang song ang deng anke kaprek amunit si nang pleng lipo puta alang lijay bangso amaya long dilayang kangpen beha kiklem abarim nai rajen teron rong asar kimenai long kitimung rong kang tirnai monsing teron lapen kacharli ke ong naya rong tharwe atumapan alohi pen ajok nong e pen certificate pi pajerpon Aning kanwang ason thotsi pining le thota West Karbi Anglong kiling baida chompli hawarawra chingrum petsi lang okipru ponjiaphan akemanga tengpen am ia lang royalong edon pen hiru epeng peng kewan chepang riponsi adon ten penta wansi okipru asai dengpon okipru asai ke dengalong kemam lapen hiru kewan ria tumaphan tangkasika pharoke thomrung pon rat kaching rialong adon tin ta chitodun si ning karong ang thek chipak lang pen hiru chiban pen arni kang thim lang roi suding ok kiri kapharai pen arni dhon rồi along hi yaru baida sor chilang pen pen munsip ko farman mate ramsida sor ko farman itu bini offer bolo la baso ke pro lam the bangla pohlam itu kacing don pen masih itu prulo Amiaro intir set lapen aroy ke thidung ajok langa ok stami ke do ajok ok pru ke dun nakpu atum ave isi langa ok chipon long winti Hamren pen Daniel ihi Karbi Anglong live Vaisong Stadium dong kamuka malong ke thomang deng All Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition pinipen kecheng. Karbi aju tang jubat kirim kapangcho labang so kalana arpu Karbi Cultural Society of Handet ini tung towar chulang prong puma.
Labang soalang toklang kacharli kithur miao we kimiatum munthi se jutang jubat karai kom aparman isi kang thurpon angthek pinili tumathenglu along theklong. Ingdeng githom all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition katalon pon waisong aklam dong kamukam along pini Karbi Anglong live athengnu minuka terang pipen nang kakimudon alam the longpon. Aprang bangke GCS festival along ke ilitum keongtum lo Charlie istui jang tumangke akitheki re chikrongpo mithang jutang hanke kachelang rem mati laso jutang ki Charlie le tumsi irim du kibidu ne mani mitri ke fel mani skulun de rom kitu itu kila asumar du si labangso ajutang dibatang ke kai kita remuntor on tame non labangso inter college ripon no kulo tangte midi tumakhadang da so ajutang jubat ke Karbi jutang jubat ke lang se tuji mate kato kowe lo Charlie sumar tame so jang tame ripon ji tusi midi makhadang. Labang soalam arsigit kamunti pon toklang kacharli non kithur miao we kimiatum jingwaisi surihini rakre trokaningkan Karbilo Charli jutang aterang pu isi asong kapahachilo. Keseng pon labang soasong laki KCS asong arijak RE along karjabdun isi asong lo. Pining surihini rakre sirkep aningkan kacepate pon waisong stadium dang kamukamalong kithomangdeng all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition awai kangalong Karbi Anglong angkang pialong along cricket homa college along kacharli risonim so atumpen Karbi jutang asong song akilun kekan cepate pon adonri ang hapini ingpupon condition long jutang cepat ke cepati pen akaprek ke cepati pon sado ke cepati pon lo kalau kitia son dak ason laten tu lok bi kan ada doi so condition mangge college tong pom ani parung man si titian pon si padu pon kijut ponji ar ni labang so ni long man ting ali sar puk mat phane chu phapon kijut siang deng mangge kijut siang deng labang so ali sar ko mangge tendap sarbeng long tamat konsil kateng hanai CM alang rapan long kan dia alangli along nang den dige dak sarbeng long atau silong ie mate eneset madai dan kita sarbeng long labang so ingdeng kithom katalon pon all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition kibi pon pini kecheng siar ni chongkedam lengpum sokchon pen chenglok ason sona ke kan a college tin pen kebang ari sonim sotum kacepate pon theglong hamren pen rongbong terang Karbi Anglong live Dipu long leaji kedam atawar along kedo range office soil conservation asa hemalong mate non NRC asai hemalong hormuke ter kebar adimsi pinchong det Dipurong supialong kapang thir jirpen kidu kithak ponje phan kapang thir asai kideng tum penang an asong pen klempon seta Dipu Abiritam kam craft center pen kachikoinot range office Dipu soil conservation abari ardo Dipu ahithi kulat kedu atum aketer kebar adim selam det Arni ki onglung pen kithek pon long bom long leaji kidam atuwar krong thom kachikok adungarai kidu kulat atum Towar arialong keter kevar akhangra mate dustbin kidukok apita wardam desi kaiketa soil conservation asahem abirialong si kevar pon thip ajok keter plengset si thekpon long Dipu town committee rong sopi kapang thir pen kapedu ponji aphan kipipon a dustbin abangke koi roxy adung arai abang hor abong ke joy plastic paper achetle langlete langathaya matsi ave lasi Bangso di malong kapang thir asai kedeng ji phan Dipu municipal board ahin pen sai deng ponsi rong sopi kapang thir asai alon kachedon dunde akiter kevar thap akulat atum maphan adai en pondet asonte bangso di malong ingthir pon unji Dipu pen Roson Hanse Karbi Anglong live Ingdeng Trokebra Narkep Senior Inter District Football Championship for Kirat Barma Memorial Trophy Surihini Rakreser Captain Inkoy, Pinike Josi quarter final Patupon. Pini Bangso Senior Inter District Football Championship Kijutsi quarter final Patupon. Kapatupon along Tinsukia Sports Association Lapen, Morigao Sports Association Angbongsi Patupon.
Kapatu pangcheng pon pia prang Hanjang Langso Sports Association Maipu Mati Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Jivan Chandra Pathak Ahin Pensi Hin Association along Kapatu bang pu atumapan Kapachini lapen Hirjume Kipidun Asai Dengpon Buka Janpen Anonterang Karbi Anglong Live Pinya Adap Abirta bangke lapo ansi kang tot iglo domi thagmi kardom